Okay, sagudayan nga ti surat ni pagayam tayo nga Saddam iti Isabela. Dear Cousin. Umuna ti amin, kablawang kay man tinaimbag nga orasyo di tanemar si studio. Kastamet ten kadigiti padak nga dumdumngig kay nagbibuya. Idi tayo nga nalatak a programam. Iti Facebook. Nga kanayon kometen nga subsubaybayan sipod idi naamuak da iti fanpage yo iti Facebook. Ti kinagpaisuan na kada iti laabulan nga naamuak da iti nga live streaming yo. Kat sipod din awan pa'y siguro naliwayak nga programa yung episode yo. Ilingad daklatan itinagan asadam. Naawis met tiriknak kasin yung ngaming iburay ti pakasaritaan ti parikot ko. Nasapay ko ma, ket maikan met itibiyag babaen iti panangay basam ken panangay dramam. Ket namnamaek nga maikan dakto met iti balakad. Kastiman nga rugyak ti agsalaysay. Papanam kasinsin Saddam. Ay, si kamot gayam kasinsin Jack. Oh, nakaisputing ka. Ay, wala. Ay, agkita kami iti agbalintong anubiak kasinsin. Inawis kong agdate kami, kami mga ditarwar. Oh, sana all kasinsin. Imbag ka pa itadikan to agbaak. Agam siyak, agbaak haksanta, jakbat amuti agaram. Jak nga namuking ka kasinsin. Nagagat ka mat. Adumot ti among nga trabaho, saan nga kaskanyak? Ang apin nga, nga ita katawang pa'y tinubiam kasinsin. Jak manam mo. Jak tumot amo ti agaram ita kasinsin. Day tamat. Day tirigat na. Awan serbi, tigagat, no awan ti bakit kasinsin. Alawag nga ron. Kita saan naklatan na papaapala na kasinsin? Sana all ko naklatan Imbag ka pa Kit apay palubos mo kasinsin nga agbaak kalatan. Sayang ta kinataer ken kinagagat mo Awang nga rod ti amok nga mapalin nga maarem. Kasla panagkita ka dagiti babae ket kasla didak magustuhan. Dahil takot ti nagdumaan ta kasinsin. Agkasinsin ta nga agpaiso. Angem siya amok ti agarem. Ala panawang ka payor dita. Maamuam tulatan nga adan nubiak. Kat iti mabiita panawen kasinsinjak. Ikalay sakton. Dete nubiak. Ay sana ulatan na kasinsin. Lilibet. Saddam? Kaano na nga sungbatan? Nabayagan nga agar-arimaking ka. Siguro matkit aklunin na kitan. May kamano nga panagdate na dito yan. Nga nangantay ti restaurant. Nabayag ka di mo ti duwang alawas laing nga panagarim mo kanyak. Ay, nabayagan na ta duwang alawas, Lilibet. Kunakmat king ka, Saddam. Nga saan nga awisin di tiruar? Saan naklain nga awisin nga mga ditoy? Hanya. Kunaking ka idi umay nakmat pasyaran iti balay mi. Tanas ken nga mayam amu kamet ken itatang ko. Ay, kasapulan ka di pailaan da ita. Kitwen Ken amom ni tatang ko. Iso ngamin ti mga probar. Ti agbaling nga nubyo. Anya. Ti kahit mga sawen, ni tatang mo ti agpili, ti agbalin nga nobyom. Mapanakas dyan. Uray no kayat ko, ti may nga lalaki nga agar-arim kanya, uray no ipatpatig ko no saan matakayat ni tatang ko, awan ti mabalinak. Ay, unay matdaytan. Adun ti rineject ni tatang ko nga agar-arim kanya. Aha, apay mo't nga reject ni tatang mo, dagiti agarim king ka. Kaya't kami ni tatang ko, tay lalaki nga, adot am muna nga trabaho, dati nagagayat. Aha,
Deti, agbalin to nga katunusan ni tatang. Deti ado ti amuna nga trabaho, tapno ti kasta, masigurado na nga ada masakbayak. Ken sa anak to nga agbisin. Ay, kasta ka di. Akit nagagatak mat. Ado ka di tamom nga trabaho. Dahil tangamin ti kahit ni tatang. Ado ah. Ado ti abong katrabaho. Bakit? Dahil ta tinasken nga maamuan ni tatang ko, iso nga nasken nga umay nakapasyaran iti balay mi sa dam. Ha? Masisigi ka ron. No dahil talagayam ti kasapulan, tapno aklunan na kon, sige, aramidek dahil ta lilibet. Nasaya at mo't baraw. Imay mo pinasyar ti balasang ko nito balay me. Jak kayat nga iti ruwar laeng ti pangararman daking kuwana. Ay, with tata. Masapol nga makasaritak nga umuna dagiti agar-aram king kuwana. Kayat ka nga kasarita, barok. Ay, with tata. Sakbay, ngagbalin nga nobyo ti anak ko ti mangar-aram king kuwana. Naske na dumalan pa ilahin kanyak. Ay, sige tata. Anya ka di tinasken karamitik tata. Awan, masapul lang mat. Kasong batam na kiti saludsud ko. Nalawag ka di. Uwen tata. Ti kayat ko ngagbalin nga nobyo, ang runaan na agbalin tong asawa ti anak kong anililibet. Kay adot amuna nga trabaho. Sana sa dot. Uwen tata. Nagagat ka ka di, barok. Ay, una tata. Ado ka di ti amo matrabaho. Uwen tata. Ado. Among tagtalon. Siyak, manalo nak. Day di tatang ko manalon, day di lulong ko, day di apong ko manalon. Ay, among tagtalon barok. Uwen atata. Among tagarado. Adanwag mo. Ada tata. Adanwag mo. Uwen tata. Nasayat no kasta. Amom ka di tagkalap. Uwen tata. Amok tagkalap tata. Kat agkarpintero. Amom tagkarpintero. Uwen tata. Amok tata. Nagkarkarpintero ka ka din. Uwen tata. Nasayat no kasta. Amom ka di ti ag-electrician. Uwen atata. Agtarimaan nga raw. Uwano, ag-electronics. Uwen tata. Amok tata. Very good para. Amom ka diti ag-welding. Ag-welding, amom. Uwen tata. Uwen, amok ti ag-welding tata. Adda ka di pag-welding mo? Adda tata. Adda pag-welding ko tata. Ay, nasayaan to kasta. Mayat man. Uwen tata. Tigi nagpaiswan na tata. Adot amok ka trabaho tata. Iso nga, sigurado nga mabiyag kunto ti anak yung nga nililibet. Alakit, para makita pa raw. At least, nalawag ti amin kanya. So far, satisfied akmat kadag iti sungbat mo. Mala, palubusan ka nga mang pasyar iti anak ko. Ngam, ulitek ti kuna. Siyak ti mga prubar. No, kayat ko, kuno saan, ti mga aram iti anak ko. Iso nga siyak to ti magibaga. No aklunan na ka nililibet. Adya tata. Nalawag ka di. Uwen tata. Aklunan nak nga rutin alilibet. Nakasarita nakbat ni tatang mo. Kahit sinong batak amin nga saludsud na. Saan pa nga mabalin
No ibagan to ni tatang ko nga kaya't nakangagbaling nga nobyo, ijay to nga aklunen ka. Anya? Ti amok man no, masapul laing nga umay kapasyarin dito ita, iyam amuna kinitatang mo. Nakasaritak mo ti tatang mo. Iso nga mabalin na nga aklunen na yung lilibet. Saan pa nga mabalin ko nakmut king ka? Anya nga rutinas kin nga ramitek pa eh. Basta, makaamon ni tatang. Basta ka na yunim ti umay mang pasyar kanyak, tapno maalukoy mo tirik nana. Tapno aprubaran na ka nga agbalin ka nobyo. Ha? Unay mo teng? Mala sige. Baliwak tumanon ti umay mang pasyar king ka. Umayak inton bigat. Sa paek to ti umay. Ape nga inayaban nak dito'y talon nyo, tata, Narding. Kas makitang barog. Nabayagan nga jak natalon na di talon ko. Jak namulmulaan. Ngamin kat natay day dinuang ko, 2 bulan din tinapalabas. Ha? Malagip ko nga nakunam nga tanwang mo. Uwin tata. Oh, nasaya at launay barog. Kat sayang mo day ti talon ko, no saan nga mamulaan. Iso nga, ipakastoy muntuman nga rod da tinwang mo. Ha? Tapno maaradok day ti talon. Sige tata. Umayak into no bigat nga rod tata. Ala, sige. Nasaya ato kasta barok. Very good, very good. Ala, namnamaik nga ron Sadam, baraw. Uwin tata. Ala na kasinsin. Kasinsin Jack. Pangaasim ko matulungan nak. Anya kasinsin? Kasano nga matulungan ka? Ipabulod mo laing na tinuang mo kanyak. Kaya, no mabalbaling, uri may saal daw laing kuma. Isublik mo't lang into nubigat. Nay, kaano pa nga amom ti agarado kasinsin? Adda ka di talunem? Adda nga road, saman, amok ti agarado. Alan please. Una nga mausar kumot kasinsin. Alan pangaasim ko kasinsin Jack. Uri ta, adumot ti sabali nga mabalin mo nga trabahuan. Ta adung nga rod ti amaw, ngamin kat may isa ka nga Jack of all trades sa kunada. Alan natat, tulungan ka tumot kasinsin. Nay, saan kumot nakasapulan ti tulong mo kasinsin Sadam? Kasanunak ko mga matulungan. Dinto nga, awan mo ti trabaho. Kun kasla, awan mo ti amom nga trabaho kasinsin. Adamot sa bali nga paglaing kasinsin Jack. Kas kumaitian niya kasinsin Sadam. Kas kumaiti panagaram iti babae. Tulungan ka. Anya? Tulungan ka tapno no saan ka agbaak. Agpaiso? Kasano? Ireto ka. Ireto ka iti babae. Tulungan ka nga makanubya ka. Nga makaasawa ka. Basta tulungan ako buludik pa lang tinuwang mo. Agpaiso ka dito bagbagam kasinsin Sadam? Tulungan nak nga maadaan na kitinubya? Wen, tulungan ka. Basta tulungan nak may. May hatak ta ko na Sa bagay, adumot ti mabaling ko nga trabahon na ipabulod ko tay nuwang cooking ka. Ala sige, kat narigat ti agbaak. Basta, tulungan na ka. Siguraduam nga matulungan na. Wen, anya lakit ni kasinsinen. Awan la titalik mo kanyakon. Siguradwet nga adan to manubyam kin maasawam. Tapno di kanto agbak akas kanyak. Kas kanyak ko na kuma. Tapno kas kanyak nga saan kanto mo nga agbak. Tapno saan ta nga agbak kadwa. Nalawag ka di kasinsin. Lawag nga raw. Aguri ka, tayo nakalaan dati nuwang ko. Kasinsin. Wow! Oh,
Talaga nga bilibak king ka sa dam, baraw. Uy na tata. Agpaiso nga danwang mo. Dakkel da tinuwang mo Ay, uy tata. Alang ron, agyaman na. Imbag ta maarado ko na talong ko. Tama mula ak tumuteng, kat sayang. Ay, wag gayang baraw. Sagbay ka pumanaw. Tata. Intugot ko dito yung radyo. Nga pagdingdinggak ti drama. Apay tata. Naperdi kami, hindi sa nga kalman. Ay, gidjakbat amo nga ko tingtingan. Masaya nga naggarawd. Kat malagip ko ti kunam nga, amom ti agtarimaan. Ngamin kat nalaing ka iti electronics, saan ka de? Uwin tata. Ay, alaim nga rod dati radyo. Tarimaanem. Itidmun to kanyak, isublim to, inton matarimaan mo. Ay, uwin tata. Intugot mo ka diti tools mo? Ta dito'y mula kuman nga tarimaanan tapno da pagdinggak iti drama. Ay, awan tata. Iawid ko lang tata. Ta ipaara, ay, arabidik. Tarimaanak ija balay me. Adda nga min sa tay tools ko tata. Sige. Alaim nga rodain. Iawid mo. Ta isublim kanyak, inton matarimaan mo dahi taradyo. Ay, uwin tata. Ala na kasinsing. Irapin mo ang tarimaanin dati radyo. Adda nga rod trabaho kasinsing kung nakmutking ka. Adda pinaskin ngiring Pasko di talon. Uwin nangin apagbitla na ito'y mate. Nalaing ka iti electronics kahit. Jack of all trades ka nga rod. Doti among nga trabaho. Amok nga nalaing ka agtarimaan ti radyo. Ta nakitkitak ide nga agtartarimaan ka. Uray TV kada rep kada washing machine. Among nga tarimdan. Unang Jack Lord masango kasinsin sa dam. Taadong mati trabaho. Ado ti awat ko. Anyela, unay kamot. Alan tatulungan kan tumay. Ireto ka, adan nakitak a babae ngayam amuking ka, nga agbalintong anubyam. Agpaiso ka di deta, kasinsin sa dam? Wen, adan naglapsat tupay. Sigurado nga magustuhan. Ken sigurado nga magustuhan na kamay. I-build up ka kinkwana. Ay kit, ibagak nga nagagat ka, natair ka, adot among nga trabaho. Ken sigurado nga saan to nga agrigat isunaking ka. Aramidim deta kasinsin? Wen, para king ka, tulungan ka nga rod kasinsin. Kasta ti agkakasinsin, agtitinulaw. Isu nga tulungan nak mamay. Tarim ni mamad deto na Mala, sige. Ibatim nga rod. Sublyan ang madamdama. Tatarim na. Ay, agyaman na kasinsin. Wen, tulungan ka tumay kasinsin. Very good Aganda rin dito radyo. Natarima. Nalaing kang agpaiso. Sadam, barawk. Ay, wala tata. Ay, apagbi ko lang ay naramid. Tinarimaan day tata. Kasta ka de. Ay, nalaing ka nga talaga. Adan pagdinggak manin ay ti drama. Nalisto ka mabanog na awan ti mangmanggit ko nga drama bayat ka agtab trabaho ak. Saya at mantaam mong dagita. Ay, uwid tata. Ay, barog, aguri ka. Sakbay ka nga pumanaw. Anya day tata. Amom ka dito ag-welding? Ay, uwin tata. Sigurado lang. Malagip ko nga imbagam nga da pag-welding mo. Saan ka de? Ay, uwin tata. Apay ka di tata. Ada ko mapaaramid cooking ka. Sayang amin, dagiti landok ko, dadjali kong tibalay. Agpaaramid ako maiti kurong-kurong dati motor ko. Napiala da pagbunag ko. Narigat kami no solo motor laeng. Ay, yan tangay taamom tag-welding baraw, kanadamot gamit mo nga pag-welding. Iramidan nakman iti kurong-kurong. Saan mo't siguro nga nadagsid nga panag dayta nga kidawag.
Uray ta addamot landok nga usarem aramatem di talikod. Ay, wen tata. Ay, agyaman nagbarok. Ay, dahito yan. Nakalalay ka nga talaga. Aha. Sige nga rod barok. Tata, anya, kumusta mo't te estado? Iti panagarim ko kinililibet. Ay, basit lang yung barok. Approve kan kanyak. Again, so far, satisfied ak. Iti bakit kita. Nalaing kag talon. Among pa'y tag-welding. Nalaing kag electronics. Panagkunak basit laingin barok. Basit laingin approve barang kanton. Ket aklunen na kanton ni Lilibet. Agbalinton nga nubyam ti anak ko. Ay, sige rod tata. Ala na kasinsin, agpakpakaasi aking ka. Urita na laing ka ag-welding. At dapat pag-welding mo kasinsin Jack. Jack of all trades ka nga raw. Una kasinsin na. Saan nga basta-basta deta papaaramid mo nga kurong-kurong. Nabayag mo deta. Kanan na ti oras ko katadubat trabaho. Ala, bayadang kanto ka di. Bayadang ka. Pangalam nga ti bayad mo kanya kasinsin. Bayadak to. Into no, daan na kiti trabaho. Promise. Alan tulungan na ka di Tatulungan kamay. Tulungan kamay. Dandanin iyam amukin ka tay babae nga agbalintong anubyam kasinsin Jack. Agpaiso? Agpaiso ka dito imbagam kasinsin sadam? Wen, in-build up kan. Rinugya ko. Nay, kat talaga nga excited ka numutin nga makiam-amukin ka. Ay na, sigurado lakit di nga at danton nubyam kasinsin Jack. Iso nga tulungan na. Tatulungan kamay. Agtinulong ta. Basta siguradum nga makanubiak. Siguradum nga sa anak agbaak. Tatulungan ka. Wen kasinsin, sigurado dayta. Wow! Nagpintas nga kurong-kurong dahi ti Ay, wen tata. Aramid ko dayta tata. Talaga. Pulido ti aramid mo barok Wen tata. Nalinis ti pa naka-welding na. Ay, wen nga tata. Bilibak nga talaga kengkan sadam barok. Siguro mo tata ka naalukoy kung tirik dayo tapno akluden dakon, aprobaran dakon para iti anak yaw. Ang magure ka. Ay, tata. Panagkunak kat maudin da ito Ada nga min naperde nga cabinet mi iti unig ti silid mi iti asawak. Anya? Patarimaan ko man king ka. Nakunam idi nga amum tagkarpintero saan ka di sa dambarok. Uwin tata. Ala, pakian anos mo man nga rod barok, uret adamat tools ko ditoy. Unay. Kasano nga ruden? Jack mat amo. Jack to pa amo agigim ti martilyo. Anya, ada ka di bagbagam. Ay, iyawan tata. Anya ti bakunam. Ada ka di oras mo. Mapadgam ka di tikid tao ko. Uret saan mo't kidi nga adu dayta. Siguro 2 oras lang matarimaan mo dayta no talaga nga amom ti agkarpintero baraw. Ay, sige tata. Maala, agyaman nagbaraw. Tamadamdama, aprobarangkan para iti anak ko. Sige tata. Agyaman tata. Ang pakian anos mo pa lang at tarimnan na cabinet. Inak pa lang mulaan na iti talong ko. Into nagsubliak, baring natarimaan munton. Alawan tata. Ibay-bayag yun tata, agmula tata. Anya? Kaya't ko sawin tata. Take your time. Tuturin nyo ti panagtalon nyo tata. Tatuturek mo ti panagkarpintero.
Adangarot pa panakasin sa dam. Saan ko amasango? Alan kasinsin. Alan nakasalalay ti biyag ko daytaw. Anya? Kasano ko mga nakasalalay ti biyag mo? Basta, kasapulan nga matarimaan day jay kabinet. Pangaasim ko kuyugin na umay kan apagbiitlaan. Diyak amin amaw kat na ibagak mo tin nga amok tiyag karpinteraw. Unay ka mo tin. Dakil unay dito nga kidkid daw. Kasinsin, amumat nga maapiki akti oras ti kinaado nga awat ko nga trabaho. Una kasinsin, ang maapiki ak mahit. Alan bayadak to ka di, data labor mo. Ito na trabaho. Pasensyakan kasinsin nga di ka matulungan ka dahil nga banag. Ay, tulungan na tulungan ka mahit. Ha? Dim ka di amaw. Nga dandanin ma-inlove king ka. Dati babae nga pangiret-retwa king ka. Anya tikit mo kasarwan kasinsin sa dam. Ma-in-love king ka. Dati babae nga agbalin to nga nubyam. Dati pangiret-retwa king ka. Agpaiso ka di dayta? Wen, dandanin adanubyam. Dahito iti maudin nga kidawik king ka kasinsin. Ket namnamaem nga adanton iyam amok king ka nga agbalin anubyam. Basta tulungan na ka. Taitultuloy ko ti panang tulong ko king ka. Agpaiso, baka mo't luklukwen naklaeng sa dam. Ay saan kasinsin? Apay, aglilinu ko ayat agkakasinsin. Agtitinulong ti agkakasinsin. Iso nga tulungan na. Tatultulungan kamay. Oh, di ka di maayatan nga adanton nubyam. Nga saan kan tumitlaing nga agbaak kasinsin. Basta saan nakuluklukon sa dama. Saan ko nakmat kasinsin. Saan? Basta tulungan nak. Agdanton nubyam kasinsin. Bakit ditawan ni tatang mo, Lilibet? Nakigtutak itay agaserserek ka dito silid ko. Amangan no makita nata ni tatang. Ay, awan di danag. Mabayag pa isuna, anda isuna iti talon. Adamat ni kasinsin ko nga mga aramid dati ipatrabahon tatang mo. Kaapin kami nasking ipatrabahon din sa bali. Tapno nga rod masulo ka. Tapno ada oras ta. Mariknak mo nga dan panagayat mo kanyak. Nga urayem laeng ti approval ni tatang mo. Kas makita mait. Agkatunusan kami kinitatang mo. Wenangin, baka numaamuan ni tatang yung paubram ti sa bali. Ay saan? Amang, baka ibaga na nga sa amu-amot agkarpintero. Isang impatrabahom. Ay amok, agkarpintero. Ngayon gagangay laeng nga. Gundawayan tamot Adamat kasinsing ko nga agsapsapul trabaho. Kit maasyanak mo. Isong nga kunak, umay ka. Tayo daited ko nga trabaho king ka. Taswelduang ka kunak. Ay, nagsayaat ka mo tama nagtulong ka pa'y gayam sa dam. Ay wuna. Basta dag kasapulan nga kabagyak o resino nga ambawk tulungat. Nulakid di ka bailak. Iso nga agyam-yaman kanyak ni kasinsinjak. Tainikak ti trabaho na. Tapimpiman, awan trabaho na. Ay, nagsaya at kagayam nga kasinsin. Saan ka lang nga nagaget? Adot among nga trabaho. Nasingpit ka pa Nagsaya at kayam ti puso. Bagim ti puso ko. Kukuam ti puso. Nung laki di aklunan na ko. Lilibet. Sa bagay, mapantumatlakas ta. Panagrik kaya't nakanitatang ko. Kasta unay ti ragsak na idi naarado ng titalon na gapot na pinabuludam tinwang. Ay, wun Kasta mo tinidi natarimaan mo dati radyo na nga pag dingdinggan na iti paborito na nga drama. Ay, wun nalaingak nga ron nga electronics. Kasta unay ti ragsak na idi adan kurung-kurung ti motor na. Saan nga marigatan nga agbunag kadagiti gamit na kadagiti nasken nga bunagen na. Ay, wun akit nalaingak pa agwelding. Sakit ita.
Yung patirimaan na pigayam ti cabinet da kini mama. Kini nanang kunak kuma. Ay, kasta una yun at iragsak na. Kaya sigurado nga approve aking kwanan. Iso nga saan ta ni paypayag. Anya ti kahit mo sawin. Aklunan na ko. Sa bagay, mapantumat lakas ta. Ay, no kasta. Aklunan na kon lilibet. Uwin ka din sa dam. Ay, yes! Yes! Ay, baglagin tada ni kasinsin Jack. Ay, gaputa nubya kan. Nubyo na kon. Mabalin ka nga rodin nga agkan. Ay! Nakalalis to kami. Mapantumot la akas ta, lilibet. Anya ka diti kayat mo nga awag cooking ka. Honey, sweetheart, my love, wenno, mahal, baby. Urayan niya, makaamu kalatan. Ay, sige, mang panunutak to, ti awagan ta. Antes ka day jay. Mabalin ka di? Nga agkakpay, dagiti bibig mo. Naagkam lang nga ruden. Sige, ipalubos kon sa dam. Ay, agiyaman na, lilibet. Ay, mabalin ka di? Nga ikatik na iti t-shirt mo? Ha? Uy, nakalisto ka matlaunay sa dam. Baka sumangpit ni tatang. Mapantumot lakas jay, lilibet. Allah, awang pitipadas ko sa dam. Ay, mapantumot lakas jay. Kit no aprubaran ni tatang mo damdama. Ay, kit pagtulagan tanton ti panagkalay sana. Sa bagay. Kaya't matin ni tatang nga agsimpaak. Kaya't naman tinti agkaapu ko. Nukas na, ipalubos mo. Wenen kas kunam, mapantumatlakas jay. Ay, yes! Ay, yes! Ikatik ka rin t-shirt mo. Oh, wow! Kastoy ati barukong. Oh, nakabukbukel. Oh, nagmayat ti sukog na. Sadam. Unayin. Asulaklag dildil pati balatong. Lilibet. Sadam. Mabalin ka din nga ikatenda ti paldam? Ay short mo kunak kuma? Sige, mapantumatlakas jay. Mapantumatlakas ta. Ay, yes na yes. Nga maguri ka. Apay, nagsardin mo tinti kasinsin mo. Awan mo tinti mangi kong agtugtugtug. Agmarmartilyo. Ha? Ay, wun nga agpaiso niya. Baka mat no, agin inanalaang. Napanok siguro mat Agin nanalaang siguro, sanan to ituloy, natarimnan ti cabinet ni tatag mo. Kasta ka di? Wen, ay, ibabakon day short mo. Okay, sadam. Una yan? Oh, my God. Apay, itakala ka di makakita? Ay, saan mo't kiti Ang una yun, tikinalinis nan. Pink na pink. Diyos ko. Anya nagasat ko. Asin na ito? Lilibet! Lilibet! Anda ka dito! Ni tatang mo agpeso. Agbado ako. Unay mo. Lilibet! Umayin tatang. Mabitlaing. Kadwam ka di sa dam dita. Silad mo. Tatang. Anda ka di sa dam dita. Anda na kay baga adan sa dam dita silad mo.
Hanya ti baga, ay iyak ambo. Ay, approve na ba ni tatang mo, win ko namlatan. Win tatang, adan ni Sadam ditoy. Lukatam mo ron, tiri daw. Lukatam, noan niya man tiraramitin niyo isang tigyo. Tatang, apay, kasla makaungit ba ti tatang mo, win ngagpaiso. Iyak ambo, no apay. Ay, amang ano, nakita na ni Kasinsinjak. Kat apay no ko nakita na. Ay, naspakin Ay na, salbag. Aguli ka. Kumor kayo! Sadam! Rumor kami, tatang. Rumor kami. Adda ka din napasama kada kayo. Agpudno ka kanyak, lilibet. Tatang, Adda ka napasama kada kayo, kada yung lalaki. ay, awawan pa'y tata. Saan ka nga sa sarita? Sorry, tata. Lilibet! Awan, Tagpiso! saan nga natuloy, tatang? Adya? Di kaya... Nukastar hinugyan nyo? Tata, Ayop ka nga lalaki. tatang, saan nyo nga nang ranisuna? Api ka di, anit kagura yung ni Sadam, nagsaya at tumit ni Sadam. Ay, anyang nagsaya at ulbud dito lalaki. Ilukluko naklain, inalilaw naklain. Ay, tata, anit ti kayo asawan. Nakasaritak ti kasinsin mo. Nadatgag dito'y balay. Anya, tikit mo sa akin, tatang. Luglukon na ka dito nga lalaki. Ay, tata, Saan ka nga agulbud barok? Naamuak ti amin na yun. Impudno kanyak ti kasinsin mo, ti panangluklukom kanyak. Panangluklukom ka na kami kinililibet. tatang, anit tikit mo sa akin. Ulbud da ita. Saan nga agpaiso? Nga duwang na, kayong pabulod na kanyak. No di kat nuwang ti kasinsin na. Saan lang ka da ita? Saan nga isunat ng tarimaan ti radyo? No di kat ti kasinsin na nga ni Jack. Dahil panag-welding iti kurong-kurong. Saan nga isuna? Anya, No di kat ti kasinsin na nga ni Jack. ay, tata, Kan ita, napanagnikak. Impatarimaan ko ti kabinet ko. Madatngak. Nga dahi ti kasinsin na nga Jack ti mangtartarimaan. ay, tata, ay, bay andak ko maagpalawag. Awanan tinaskin ng ipalawag baw. Umanaw kan di daw. Kat saan ko na kaya't ang makita ti panagrub-rubam. Ay, tata, ay, pudno ka ni dito sa dam. Pudno ti magbagak, lilibed. Lipate mo dito nga lalaki. Kat saan munton nga kakinkinita. Jack kaya't nga makita at panagrub-ruban na. No saan talaga kamating katibunay. Ay, saan, tata, uwin, tata, pumanaw ako. Ay, panawang kan, lilibet. Panawang kan. Ay, oh, Diyos ko, ay, Kadak man pa dati istalyon na naruseng. Dahil buskon dati inumek. Ay, mabit lain baraw, tamang lukata. Ada ka di problema baraw, tagbarbartik ka, saan ka mat nga dati agbarbartek? Ay, problema? Ada problema na naruseng. So nga, ikandak pa iti stalyon. Ay, aguray kakarotpit, baraw. Nay, nimit kasinsinjak deta. Lumabas dito eh. Kasinsinjak! Nay, si kamad gayam kasinsin sa dam. Aja tiraramidim dito store ni Nanaruseng. Kas bakitam. Umin inubak nga may siya kasinsin. Ape kasinsin, anda ka di parikot mo. Nagsakit gayam kasinsin. Agad na, andi nga yung kakasinsin. Si kakasinsin nagkapuam.
nagkapuwag iti balay dalilibet. Ha? Andiyan ti ko na. Nagkapuwag iti balay dalilibet. Kat pinagsublinak ni tatag na. Takasarita na kano. Agyaman naklaunay king ka kasinsing. Adya. Agyaman naklaunay king ka. Tiamo kidikit luklukwen naklaan. Adya ti kayat mo sawen kasinsinjak. Ken aping agyamyaman ka kanyak. Kat agyaman na king ka ti panang tulong mo kanyak. Ha? Anya nga panang tulong kasinsin. Tiamo kidikit luklukwen naklaan nga. Ireto na kiti babae. Nga kunam nga. Addan iyam amum kanyak agpalinto ang nubyak. Ay, agyaman naklaunay kasinsin. Nagpintas ni Lilibet. Ha? Adya. Nagpintas dito nangiretuam kanyak ni Lilibet. Ha? Get mo saman? Uwan. Kinasarita na kitatang na. Kayat nakano agbalin na manugang na. Aniya? Kayat nakmutin ni Lilibet. Gaputan nagagitak ka no. Adot amok ka trabaho. Kat ko agad. Una. Impaniknik ko kadakwada Impudnok nga ron nga. Adanwang ko. Amok ti tarimaan iti radyo, electronics. Amok pa iti welding. Tada nga ron welding shop ko. Amok pa iti karpintero. Nakita namot ni tatang na. Iso nga aprobak adagos kini Tata Narding. Yes, kasinsin. Adanton nubyak. Ay, adanton asawa ko na kuma. Taag-asawa kami taon. Aniya. Wen, awising kanto kasinsin. Si kanto ati best man ko, intong kasarme. Nayain. Ala, agpaalaak. Sakti mang nanaroseng, sakti mang bayad. Amin nga ininom ni kasinsin sadam. Ken, uminom ka pa. No kahit mo, pagpulutanin ka pa. Agselebrar ta kasinsin. Ulitek, agyaman naklaunay king ka kasinsin. Sa anak to nga agbaak pa. Yes! Yes na yes! Kasta una iti sakit tinakem ko kasin yung idi tanaangayen di panagkalay sa dakasinsinjak ken ni Lilibet. Nagkedkedak idi di panangawis kanyak ni kasinjak nga agbali na ka bestman. Ti kinagpaiswan na ket sa anak ay matendar ti kasarda. Kada idi nga aldaw, kada idi nga malem nagbarbartekak. Adak iti store, sari-sari store ni Nana Rosing. Ijayak nga nagbarbartek. Naibaraw ka pa matagsang-sangit kan. Nasawa dan, dati babae nga asawaik ko man Nana Rosing. Asin daw, ni kasinsin mo nga Jack. Uwenante, ay nanak ko ba? Asawaik ko ba dahi jay? Napanmut kin kasinsinjak. Katampay, anya tinapasamak. Saan ko kaya nga istorya Nana Roseng? Adala nga na sakit, tirik na. Niaguri ka. Nimot Jack day ta sumungad. Ay, wayag ba isaw? Ay, kasinsin. Api nga di kayo may. Namnamahan ka nga umaykot. Tamok di mo la kaya ti agbesman ta. Awan ti pagbadom. Isa isumat ti rason mo. Di ka matpulos may di maray. Ay, ginapi nga agbarbartik ka dito. Ikit nakadot mainom ijay balay. Ikit nakadado nga arak. Ikit naibus pa ikit din. Iso nga umayak manan agurder dito. Umayak agsakada. Umay ka na kasinsen. Tayo ijay ti balay nga aginaw. Kasinsen. Kinapi nagsangsangit ka kasinsen. Unay ka mo tin kasinsen. Aldaw ti kasarmi ka ni Lilibet. Ada ka dito. Ada ka di problema. Ibaga ma.
grabe nagsangsangit ka. Ay, kasinsin. Ay. Ni kasinsin, anak ko, ada ka di problema. Aping nagsangsangit ka, ay, awan di problema. Kasinsin. Aping aron nagsangsangit ka, no, awan di problema. Tears of joy, daytoy kasinsin. Hanya, tears of joy. Tears of joy, kasano? Naragsakak para kingga kasinsin. Saan kan nga baak? Ay, kasinsin. Umay kanto na kasinsin. Numalpas. Ag honeymoon kaming taon kinililibe. Ay, kasinsin. Namo magbagana. Unay. Wala ka ron. Nay, good nay. Nakalaplapsak, nililibet, itatang kalay sa amin. Ay, kasinsin. Saan mo ay magbagan? Apay mo. Di mo't maragsakan kang kunam kada kami. Ay, uday. Kasi, aday bagaking ka. Anya. Itatay, nalpas ti kalay sa amin. Adan na pasamak me. Anya. Suwisakbay nga ng rugit resepsyon. Inras mi biit. Na yan. Kasi, grabe, nagpintas talaga tinretom kanya. Pink na pink. Na yan. Amoy palpalagi ba? Kasinsin. La, no di mo kahit ti umay kasinsin. Makaamu ka dita. Panawang kan. Dahito di parikot ko kasin yung nga kahit ko apabalakaran ka na kayo. Amok nga bidot tinaramid ko. Inalilaw ko ni Tata Narding kastamit ten nililibet. Ayat ko laeng aklunen nak ti babae nga ipatpateg ko. Agim ti makadakes inasawan ni Kasinsinja. Awanen ti mabalin ko kasin yung no diket awatek ti kinapudno nga awan ti gasat ko kinililibet. Naamiris kumit ket di ti biddot ko. Umuna-unay ket saan ko ma nga kasya tinaramid ko nga inalilaw ko ida. Ayat ko lang nga mapasungbat maaklunen nak nililibet timbagak nga kastoy kasjay amok ti kastoy. Ngem ti kinagpaisuan na ket aon mo talaga ti amok katrabaho. Ta sa anak mo't ka nakaadal. Sa dutak mo't nga minidi. Ngem dahil ito'y tinakaamirisak ti madi nga aramid ko ket inutek maten nga ikaten ket sursurwek maten dagiti trabaho nga nasken nga sursurwek kas kumait panagtalon panagkalap ken konporme nga mabalin nga pamataudan ti kwarta. Nga maging gaita kasinyong ket awampay ti gasat ko ken ni ayat. Adaman dagiti kursonada ka babae, kas lang napukaw meten deti tured kong agarem. Diyak amo no napobiaak, natromaak, weno napukaw deti self-confidence ko. Nga adda kanyak idi, sakbay nga napasamak ti amin. Balakadan dakman, tulungan dakman, bagbagaan dakman kasinyong uray ung tandak, okay la kanyak, ta-admitiret nga addamot biddot ko nga talaga. Deta nga ron, ti paggibusan ti surat ko kadagyaman nak, kadagiti makaited ti balakad ken kangro na pagyamanak kasin ket tilaing ken anos mo nga nangurnos ken nangi drama dati pakasalitaak. Nasapay ko mga kadadanay bati na nga adal, liwliwa ken pagsarmingan ti biag kadagiti padak nga dimngeg ken nagbuya. More power to your program and God bless everyone. To'y agbaaksan apagayam mo, Sadam iti Alicia Isabela.